kuye yonke lento eyenzeka apha bhuti Skweletu. Ninjani sisi? Ngiphilile bhuti wami, uyaphila wena? Ngiyaphila na. Hayi ndimkhulu mani namhlanje ndimeca komntu. Please tell us, usayiniwe ngubhuti omkhulu kakhulu ubhuti uKhuzani kwi-industry yakwaMaskandi. Please tell us bithetha ukuthini loo nto leyo. Namhlanje you are back home uzoperforma, ithini lento ye-support oyifumanayo ekhaya, and again ithini lento yakho yento yokokubana usayiniwe ngumculi omkhulu kakhulu esimhloniphayo kwi-industry yakwaMaskandi? Ukusayinwa kuyinto engithokozise kakhulu ngoba kuchaza ukuthi nathi siwumzi mkhulu esikwenzayo kuya recognizewa ngaphandle, so kuyasithokozisa kakhulu nokuthi ngikwazi ukuthi ngibuye ngizobizwa emcimbini wangasekhaya kuyangithokozisa kakhulu ngoba lokho akugcini ngokuthi ingenxa ukuthi mhlawumbe uSkweletu khona azokuthola, kodwa kusinikeza ekuthenini nendawo yangakithi kwi-profile iyavela ukuthi umasipala noma u-arts and culture noma eyiphi lo department esibizile iyakwazi ukuthi ibe ne-access ukuthi ithi give back to abantu abakwi-community abenzayo. Okay bhuti ndiyabulela kakhulu. Kukhona ingoma edumileyo pha ku TikTok ethi likhaya lami elikhaya. Sixelele bhuti wami, what message are you sending kubantu abatsha, because you are also motivating me usebenzisa le ngoma into yokubana one day our situations will change, akuzuhlala kufana. Ithini into kwakho into eyayisengqondweni yakho when you were writing the song? Isizathu esenza ngibhalele ya ngoma kuukuthi ngiyazi ukuthi njengoba sibantu abasuka endaweni zasemakhaya sifike siyosebenza koGoli eThekwini kanjalo, uthola ukuthi uhlangana nabantu mhlambe abazokujaja ngokuthi uma sowenza ukuthize mhlambe ngoba kunabafowethu abantu besebenza basebenzela ukuthi bagqoke kahle, uyabona into ezinjalo, so lo nto le igcina isiba affecta ngokuthi manje umuntu uvele abuke i-background yakho ukuthi uphumaphi, akhohle ukuthi yonke into inesikhathi sawo because awungeke wakho umuzi ungagqokile. Bhuti wami, hayi inkulu kakhulu le into ndixelela yena namhlanje. Ndijonge abantu abatsha abalapha abancinane, siyathemba into yokubana siyi-Dream On TV we will send le message osinikeza yona injengoba injalo bhuti. Siyabulela mani, siyazithoba, siyabulela ube khona kwishow yethu. Siyabonga kakhulu ukuthi ngime nomuntu omhle kangaka eduze kwamanje, siyabonga.